Ucalan hitilo Yalikhetha unyazo olukhulu lwasezulwini amen. Lona osembhojeni manje ufuna uhlatsha wasophongolo enhla neSwazini nempuma emphakathi kweSwazini nempumalanga. Bantwana bahle ngihamba indawo enda. Ekhaya ngisuke ngo8 la ngize ngafe ngo6 ngena umthandazo. Salokhu nje ngihamba ngisemgwaqweni ngamendawo. Ngiyabonga ukuthola lethuba lokusho ukuthi ubaba mkhulu sifike lapha kwaqala khona uNazarethe sizogijima ngabo bese siya sebumila sebukula entabeni zakithi eMpumalanga kwakuseyitransfer zafika ngesalukwazi kwakungumakoti wakamntambo egane kwaDlamini wayenesifo sobulephele engabuya wonke umzimba yonke engasaphatheki eselapha uDlamini wazwayeka wayesethi mngane ukuba umuntu yaqedela benzokuqedela njengenkomo manje umuntu kaqedelwa sephelile inkomo laSibayeni kwaphela konke okufanele kwenzeke noma ungathi ufuna ukuyaphungaya kanti uzawuthola ithuba ukhulunywa ngokuphakama nobaba mkhulu wasentela kumyeni wakhe ukuthi eze kuphakame nakazi uthi kuphi kodwa wagibela wahamba waze wafika kanti uzofika ekuphakameni ekhandla isidawu wathi bonke abashopheka ngizobabophela wathi lokho lobulephelo ngibophela ngemva maqede kulento edonswa ekhandla isidawu wakhokela kuyo emshayeni nyaweni athi uhamba amakhumba manomhlaba ukhuluma ngaleli vangeli wathi uhamba amakhumba bathi waqeda igawu wathi mayisehlile eseqedile wathi yonke into ongasekuyithola lokukufa kwaze kwabaqeda abantu bakhe sinini awusathola mntwana kodwa ulitshala leli vangeli kuyawukhuluma ngayo ukuthi ungasekho uyakumbona uNkulunkulu lafika kanjalo evangeli ngakithi kodwa ngifuna ukwehlela lapha ya empaneni la libe mningi khona ubaba mkhulu lapha akhuluma ikhehla lakwazitha akuxoxwa phela ngendaba yabashembe kuyakhuluma uyabona nje mawula inkosi bethu kwasengixoxela usuziphayo usuyitshekisile kuyakhuluma lithi ikhehla lakazitha wayikhambe egibisila wawelela bezitha wafike wakhuleka esizona
eyizuna kaThubi yathi amfuni kokuba ngikubone la kase kuhalelo seqandeka uma inqandeka wathwalela kwaZitha yathi hawu umuntu wenkosi lokungibona kuhleli phandle kanjena uzowulala indawo eyodwa nje yinansi ayilala inkukhu nazo kayisekho wathi ngilungisele yona wangazi uZitha uzolungisa thini weza lezo zabazenza wangena walala ngakusasa kwabheka ihlathi lalingesansi wathi lela hlathi hlalapha ha abuyiwa lapha yana wathi Zitha ngicela ungilungisela khona ngilale khona wathi uZitha muntu wenkosi abuyiwa lapha wathi ngicela ungilungisela yolala khona wase kuyehla uZitha uthi bagawula amatake bawezana umuzi abakancane wangena phansi uthi Zitha uyazi ukuthi ngisele lapha uthi kangazi uthi ngizokumba la ngizokumba ngizogqiba umgidi ke ohamba kutsale ngoqonqonjo ngayintombi ngizofaka la ngiyofika wathi mayifika la kwamba uthi uZitha lo Zitha eyikhetha osokhuluma le ndaba uthi ngiphethe ubhaqa ngiyakhanyisa ubaba uhleli lapha uyamba la kancediswa wazi waba kangangokhalo uthe mase ngangokhalo wabuya masinyane wagqiba uyagqiba uyagandaya uthi ke lona mncane uyahleka uthi hey ubaba lo hlanya hleli nalo luyahamba seliyagqiba futhi lokugqiba lozeloteta yaze ngugqibela umgidi uyawukhamka la uyawuhamba izwe lonke ayibonge inkosi yangani lapha yana kwaKhibisila uyabona uDube lona oyoyiphoyisa la ungaloko ucabanga ukuthi inqondo iphambene ungadukeli nje ungadukeli uDube luzothuma lamakhosazana lufika esihlahleni ugaxele kajewulele esuku ngothula uthi vuka ndoda kanti wena ulali uthi ukhunda phansi inkosi ngeke ngilale obaba lo baba mkhulu bashaya ushembezela inkibisini manje ngisebenzela bona ngoba emakhaya kithi siphambene amakhanda sonke manje ngisebenzela ubona wasethi awu mncane iholo zolithola ngizohamba na umhlaba wonke kuze ungalalike ubasebenzele bona yiko nje uDube wathi emayikhana umshado wakhe washatiswa inkosi enkulu uNyazi wasezulwini eselapha ehlathini uthuma amafasazana uthi awayempuse adibana nensizwe endleleni awizizwe siyayibamba intombi sayibamba amakhosazana afika phambili phela kwakuyona nje abantu ababanjwa kalula nabathintwa nje nomaphi manje fika phambili lapha ya athi amakhosazana sangene ephuthu umkhosi 25 asangene esontweni sebasinqolisile bahlala uthi malapha neKhibisila iyafikiswa siyakhala intombi uthi hayi into efanele mayenzeke manje sekonakele intombi bayinqolisile asambeni kodwa lo isidamu laseKhibisila kuyakhona uzolibona akude ngapha kude ngapha wathi kulungile wamaphezulu konango kweziba wathi inkosi yeziba ngenzela ibridge ngiyawela ngijahe embuze sebangcolisa intombi kwaye kwathi lapha wasithi abantu bonke bamlandele banganyathelanga khona sewuyawela wawela amanzi ngenhla kokhalo ewelela ngaphesheya emadlankala kwathi lapha ngemva bamlandela uthi mina ngaphesheya uthi bantu bami niyafuna yini nginikhombise ibridge ngenzela uNkulunkulu bathi siyafuna babone inyoka umsila kwawe ungaphesheya iKhibisila ikhanda baweza ngaphesheya wathi mayifika ngale wathi ibuzana inkosi yakamthiyane ize lapha konakele lapha banqalisela intombi yafika yathawi akonakele insizwa beyibamba intombi ukuze bajazise abantu basemadlanzini bayokwakha eTambalanga bajazisela intombi hayi umuntu ohlala ngentombi
yabantwana abasha bayingcwele ushambe uNkulunkulu wena abe wafika lonke izwe namanje ikhona lesizwe esinisa isikhoshi manje sasinisa ubaba wayo uthi ngolunye usuku sekugcina uthi hayi kanti lo mgidi wakhe ubaba mkhulu eBensita uyaphuma phi kwakuzawuba khona umakoti eziwe uthingwele inkosazana lo wangaphi mampondweni walanywa umaseko washatake behle seza lapha wahlala isulumane elalapha blangodele wonke umzimba sathi emazinza ezoboniswa lo mgidi lasukuma isulumane aqhuma amathambo sakwetha ngamadlebe aqhuma amathambo la sukuma bakhala isulumane bagonana bahamba nayiboshola wathi sukani aniboni lapha ukuthi uzomgidi wasezulwini zaphuke zawubeka wathi khipha amahaba amathathu wanikeza insizwa kabiyela wathi lo mgidi mangake ufundise lonke izwe uyokufaka amahala ezulwini Nkosi busisizwe la